أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة
وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار وعلى آله الطيبين وصحابة الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wasin sanglit iban pamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala mga katautay manghuran mulya nagdurong hawak tumapon ini muna hitukbal na mo kaniyo in amuin kahulmatan halalapalan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mga katautay manghuran in amuin pangadyan tanyo waktu mapun ini amuna in kapatut di kalupahan sabab karena mga katautay manghuran in kapatut ini bukon hisiyo bang isiyo in nagwasiyat atawa nagdaak amuin paparihalaon buat malingkan Allah subhanahu wa ta'ala amuin piagwasiyat dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini sarang parihalaun in kapatut ini hangkan sa niyanan tanyong topik ini kapatut di kalupahan sabab dia diin kalupatan sin kapatut ini amuin nagbari bakkas hakabuhi sin tiap-tiap hangkatao daing naman hawak tu kya bugsak sa pasikaan sampai na sadya sa sumud palom niyang lahad amuin nagkapunyaan siya nararaniya in amuin karayawan hinang kaniya sin mga manusia ini hinda siyo ini mga katautay manghuran way narugaing amuna insulga tanyo rin diya dunya in maas tanyo hoon ama tanyo iban ina tanyo in kapatut nila mga katautay manghuran di tuod kalupahan karena Allah subhanahu wa ta'ala piyagwasiyat niya pamanusia wawassaynal insana biwaliday piyagwasiyat namo pamanusia hatungod sin dua maas nila amin magmarayaw sila magbakti sila karena mga katautay manghuran in agamatan yung Islam in ini nagdaak kato tanyo apabila aw nakahinang kato karayawan in subay tanyo raisab in karayawan daisab in hibaus tanyo nawang karayawan da mga katautay manghuran nakahinang kato tanyo wayroon na lumawi dengkan ama tanyo iban kan ina tanyo labi-labi na tuod hangkan sen Allah subhanahu wa ta'ala piatumtum kita nyo halom Quranul Karim sabab karena in mga kakita nyo hawak tu bata-bata pa di tanyo katumtuman wayroon panumtum tanyo wayroon pangirab-ngirab tanyo sabab pula-pula pa bata-bata pa sumakawain Allah subhanahu wa ta'ala piatarang niya piyahati niya pamanusia in amuin kaaunan hiina niya kan ama niya nagupiksa nagayupot hangkan sa in kapatut ini di tuod kalupahan mga katautay manghuran sab iplak sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quranul Karim parman sin Allah subhanahu wa ta'ala وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Yang wasiat na mo pamanusia insarang magmarayaw sila padua maas nila. Hiina niya piyagburus siya nakalabay na kananam kalamma kasigpitan
magsusung in adlaw, magsusung in waktu, magsusung isab in kalamma in kasigpitan hina niya. Wa fisaluhu fi amain, daing naman na pagburus kaniya sampai na sadya piyag biyugsak sa pasikaan, ipat siya sin 2 tahun. Tiyahana ni ina niya in haggut paso, in karu, in kabinsanaan. Diyay ta katu piyatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in kaunan tanyo na kauna tuwayrun katumtuman tanyo. In Allah subhanahu wa ta'ala piyahati kita niyo. Sin amu in jima tu pag ayupot ka tu hina tanyo. Hangkan sa in ina mga katautay manghuran, dihilan siya sin agama Islam martabat. Atas tu darajat in martabat sin ina. Dahil nga ama, ini kaupat yato mo na in ama. Hangkan sa aon ang buok, nangasubo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiyo ya Rasulallah, in labi mapatut man siya daon kung mag-agad-agad, hindi ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ummuk. Laong niya summa man, laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam ummuk ikarwa, ikatu hisiyo pa laong niya, ummuk ikatura, ina mo, pag ikaw patyat to, amo na ihama mo. Sabab karena mga katautay manghuran in ina taniyo, in sila malagbo to din liyabayan nila. Kasigpitan, hapag da burus ka to taniyo, sampai nag-ipat ka to, halom sin 2 tahun. Sampai nasadya kita nyo, amoy makaingat na kita nyo. Manaw, masila in kaunan nila. Anishkuru li waliwaliday ka ilayyal masir. In kalagbuan mga katautay manghuran, sin kapatut ini, ya pag-abay sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin kapatut niya. Pagsarang sukul kamu marikaku, parman sin Allah ta'ala, iban padua maas niyo. Ilayyal masir, harap da marikaku, parman sin Allah ta'ala uwian niyo. Kapatut, sin Allah subhanahu wa ta'ala sarang kita niyo magsarang sukul kaniya, ampan niya piyag abay, iban sin pagsarang sukul, pamaas tanyo. May mga katautay manghuran, sabab karna bang manusia da nakahinang katu tanyo karayawan, wasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuna in sa suuk-suuk katu tanyo, in ina tanyo, iwan hiyama tanyo. Hangkan sa mga kiaulungan sin Allah, in Allah subhanahu wa ta'ala, piyapag-abay niya yung kapatut ini. Hasupaya in manusia, amuin, matali niya tud marayaw, in ini sarang di niya pasaran, di niya lupahon, parihalaun niya, amo na lang tain magbakti siya, kan ina ama niya. Dahil naman natiranan, sin kabtangan, amuin, lam malambot, in kabtangan niya. Nagdara kahulmatan, amuin diay takatu sin Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Nagdaap intuhan mo, ya Muhammad, amuin ayaw tud kang magtag-ipon ba't maningkan siya. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ampasyabot in manusia, dua maas, magmarayaw ka, magbakti ka mo. Kapatut sin manusia, hiina tanyo kan ama tanyo mga katautay manghuran. Imma yablughanna indakal kibar, ahaduhuma o kilahuma. Ang patiartanto sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu kalaas nila na parman sin Allah ta'ala, apabila abutan mo, in amuin pangumulan nila, kalaas na, kalamma nila, hambuk na yung kanila, tawadwa sila, fala taqul lahuma uff, ayaw kaw tud magkabtangan kanila, sin kabtangan, amuin uff, in uff, in amuin, magsit-sit kaw mga katautay manghuran, hati niya amuin, bungasin bung siyat to,
dumaksig kau kanina ama mo, ayaw mga kataw tay manghuran. Wala tanharhuma, iban ayaw kau manggalit kanila, magtaas sintingog mo kanila. Wa qul lahuma qawlan karima, sumagaway ni pamung mo kanila amuin kabtangan, malambot, karayawan, marayaw dungon nila, ikahayang sinlom daghal nila, ikarayaw parasahan nila, makananam sila kahulmatan, apabila karungan in kabtangan mo. Amo yan hindi akan ka tumakataw tay manghuran. In Allah subhanahu wa ta'ala, tiartan to niya in waktu kalaas sin maas tanyo. May ta mga kataw tay manghuran, sabab karna in waktu ini, amo na inin waktu, humajat na kato, hiina tanyo kan ama tanyo. Sabab maglalamma na in pamaranan nila, in pikilan nila, bukun na biyasin ka inatagna. Dahil nga sabihat in Allah ta'ala, tiartan to niya, hawaktu ini sarang amuin, makusog in pag-iman iban kasabar mo, magkhidmat kan ina ama mo. Ayaw kau manggalit kanila, magdaksig kanila, sa kabtangan mo, kabtangan malambot. Biyayan mga katautay manghuran, ang pakita nyo biyaitan sin Allah Ta'ala, waqfid lahuma janahad dhulli minar rahma, ampa mo babaan in pikpik, daing haamuin pagpatibaba, bungasin ulong kanila. Hati niya, pagpatibaba kau, haalupan hiina mo kan ama mo, sarta kaulungi sila. Misan pa ununay na abot mo rin diya dunya, kawasa taod sin alta, ayaw ko magtaas takabur kanila. Sayin paaunon mo para man sin Allah Ta'ala, amuin magpatibaba kau. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ampa diay hinduan kita nyo sin Allah Ta'ala, sin pangindua kanila. Sa kahaba tanyo katumtumanina tanyo kan ama tanyo, mangindua kita nyo sin dua ini. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Tuhan ku, kaulungi sila kadua. Biya sin ulong nila kako, hawaktu siwi-siwi pa ako. Subhanallah mga katautay manghuran. Ini pagpaingat ka to sin Allah Ta'ala, sin kasi, lasa, ulong ka to sin maas tanyo, pag-ayupot nila, pag-upiksa nila ka to maman, dumayaw yung patunan tanyo, hawak to siwi-siwi pa kita niyo. Sabdi tanyo katumtuman, napiyahati kita nyo biyon sin Allah Ta'ala. Hawak to sila malaas na, sarang mo sila kaulungan. Damikyan, pangayuan mo dua pa Allah Ta'ala, in maman sila kaulungan sin Allah Ta'ala, diya sin ulong nila, kato tanyo hawak to siwi-siwi pa. Mga katautay manghuran, in maas, in sila di tuod katungbasan. Mahunit mga katautay manghuran, sabab karna in maas tanyo, in lugto nila katan, inyatu tulus ikhlas, bungasin kasilasa, ulong kato tanyo mga katautay manghuran. Hangkan sa biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di katungbasan maas tanyo, buat malainkan apabila kabakan tanyo sila, ipon kaunan nila pag-uus mi hardika tanyo na ampayat to. Adapun misan panapuspus in pagbakti tanyo, in pagkhidmat tanyo, inyan di mamari, di yan amo in mamarahi. Sabab in kaunan sin maas tanyo, iban sin maas tanyo, in amo in kasila sa nila mga katautay manghuran, kaya ingatan sin Allah Ta'ala. Amo in di tuod kasibuan, in lasa kato sin maas tanyo. Hambuk waktu aw nambuk usog, miyatu kan Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Laong sin usog ini, inna li umman balagha bihal kibar. Aun law niya kako ina, hina ko law niya, na maummul na law niya, malaas na hina ko. Hatta innaha taqdi hajataha illa ala zahri. Sampai in kauna ni ina kulong yung katan, hajat niya, ipagtunay niya na
Den dihatay kuran ko. Hati niya, biyabalong ko siya, nagkhidmat ako kaniya. Hakatan waktu, sa malas na hina kulong niya. Aun hajat niya, kalakihan niya kabuhi. Nayari ako, mag-ipat kaniya. Faqad ja'altu zahri matiyatan laha. Hinang ko na lang nintay kud ko ini, amuin sasakatan niya. Hakatan waktu, pauwad diuha. Ako in mag-ayl kaniya, magsutsi kaniya katan, maglano-lano kaniya. Fahal addaytu haqqaha. Uno lang niya, kaya tunay ko na ba lang ning kapatutiina kulong niya. Unin akhi Umar radiyallahu an, la, wayroon pa. Long sinusugi ni walima, may talong niya. Alaysa kad hamaltuha ala zahri. Bukun kalong niya na ako nagbakti na kaniya, biyabanong ko ina kulong niya, katan hajat niya. Hipagtunay ko kaniya, ako in amuin maglano-lano kaniya, magsutsi kaniya. Wahabastu nafsi alayha, di na ako makalawag dukaing hinang. Tartantuin kabuhi ko, dihil ko kanina biyan, magkhidmat sadya. May talong niya, di pa ako, wala pa ako nakatunay sin kapatut niya. Laong hi Umar radiyallahu an, kita nyo yung kabtangan mga katawtay manghuran. Sa lagbu-lagbu kabtangan, amuin kahatian sin katan, kita nyo kaanakan. Inla sakatu iina tanyo kan ama tanyo in lugto nila tulus ikhlas katan. Bungasin kasila sa ulong katu tanyo. Laong hi Al-Faruq radiyallahu an, innaha kanat stasna'u bika yawma kunta saghira wa kanat statamanna baqa'ak. Sablaw niya hiina mo, in kaaunan niya nag-upiksa, nag-ayupot kay mga waktu kau, bata-bata pa, sibi-sibi pa. In yatto katan, hinang niya yatto, iman sin huna amuin angan-angan niya maman, dumayaw impatunan mo, humawa in umul mo, halom karayawan. Sumunig kau, halom kasanyangan, lasa kay mo, hiina mo kan ama mo, hiina mo. Wa anta taf'alu dhalika al-yawm biha wa anta tatamanna firaqaha. Adapun law niyan ikaw law niya biyayaon, naghinang kau sin mga nasabot mo yan karayawan, nagipat kan ina ama kanina mo, in kaaunan mo, yaangan-angan mo, kuno baha ini, maubos, in pagkhidmat ko ini, hasupaya ako makahali-halina. Kuno ba ini, amuin mabutas kami kan ina, hasupaya amuin bukun na ako malaul. Aun waktu in ini mga katawtay manghuran jima jatu hazaman tanyo kabtangan sa labu-labu dahin kan Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, hangkan sa mga kiulungan sin Allah sa labu-labu tuod kapatut ini bang manusia da puasin Rasul sallallahu alaihi wasallam amun ang kapatut sin dua maas tanyo, hiama tanyo labi luba na tuod hiina tanyo. Sabab in sila kadua siya baraning katan hasupaya sadya dumayaw in patunan tanyo, laglaul sin ginawabaran sin pikilan in karu tiyahanan para katu tanyo mga katawtay manghuran kasila sa iban ulong katu tanyo na in ini mga katawtay manghuran di tuod siya amuin kahatian sin kaanakan, amuin kasampurnaan niya. Long si mga ulama buat malengkan apabila karijikian na kita niyo anak. Long si mga ulama la yu'rafu qadarul walidain illa man ruzika bil aulad. Di tuod amuin kasampurnaan sin martabat lasakatu hina tanyo kan ama tanyo. Di tanyo to diyan amuin kaingatan buat malaingkan apabila kita nyo mahinang na maas karijikian na kita nyo anak na in iyan hawak to yan
kana naman muna inlasa sin maas pa anak ay kautuy biya ini inlasa ka ko iina amuin wayron na pagtug hawak to tungay risok natutog na manusia hawak to tumangis in bata-bata pula-pula di magtaliin ina sin karo madto magparoro hawak to amuin mangintawin amuin bata-bata yattuin ama in ina di magparuli ahon makasungit na sin amuin lumi niya inyat tukatan kasilasa sin maas tanyo mga kataw tay manghuran naku no ini amuin kasampurnaan apabila kita nyo karidjikian na anak kana naman tanyo na in lasa kato hiina tanyo kan ama tanyo hangkan sa amuin biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala in kapatut nila piyag abay mga katawtay manghuran iban sin kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw magsirik amuin magtag-ipon na dya tunggal kaniya parman sin Allah ta'ala wa'budullah wa la tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana magtag-ipon kamu fa Allah ta'ala iban ayaw tud kamu magsirik kaniya hang sulab uno-uno wabil walidaini ihsana ang pasyabot in kapatut sin ina ama tanyo in magbakti kita ni mga katawtay manghuran na ini mga kiaulungan sin Allah kapatut di siya kalupahan sabab karena diaratan niyo in amuin kamumpaatan pag ipat katu hina tanyo kan ama tanyo na hawak to kita niyo malaggo na malaman na sila na dia akan katutan niyo mga katawtay manghuran in magbakti kanila hakabtangan lammalambot in kabtangan tanyo nagdara kahulmatan karayawan in ini mahinang sababi kasud tanyo palongsulga mga katawtay manghuran magsukul kita niyo pa Allah Ta'ala aun matabtan nyo ama, ina. Hawak to kita nyo tumawag ama, ina, aun sumambag kato tanyo. Sa lagu-lagu nikmat mga katawtay manghuran. Sabab bang tanyo sadya kaya ingatan, indua manusia yan, sila na inlawang sinsulga tanyo. Apabila tanyo, tiyunay rain kapatut nila, nagmarayaw kita nyo kanila. Nagmarayaw kita nyo kanila mga katawtay manghuran. Biyaita si Rasul sallallahu alaihi wasallam sabata fi Tirmidhi bisanadin sahih qala Abu Darda radhiyallahu an sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul diungo kulong ya Abu Darda in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda al-walidu awsatu abwabil jannah in maas ina naka atawa ama in silayan sila na in mga lawang sin sulga in ut sin lawang sulga sila na yan ati niya pabila mutiyo na in kapatut nila nagmarayaw ka o kanila in puasya tutung basan ka sin Allah Ta'ala sin lawang sulga ukabo ng pako makasud matto fahfad dhalikal bab na parihala along si Rasul sallallahu alaihi wasallam in lawang yan in syi'ta aw adi'hu bang kau mabaya atawa pasaran mo na siya in lawang yan nabdil ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin kamahardikaan sumakawain bar iman halul akkal yadto kanin pag-iman amuin mahinang niya na sadya in amuin magbakti padwa maas niya mayta mga katawtay manghuran sabab karna in ini hati niya daing haamuin bunga sin kasilasa daing hakasampurnaan sin pagkamanusia sin kita nyo manusia apabila yaon dan duna yaon in amuin kasilasa ulung padwa maas hangkan sa in manusia di na maingat tumunay sin amu indiakan sin Allah Ta'ala hiina niya kanaman niya kalupahan niya na insiyayat to labi na rin habinatang mga katawtay manghuran
In Rasul sallallahu alaihi wasallam siya sabot niya, misan pa in al-wahsh, amo in binatang mangutkot na. Mangutkot na, pagdatong maungkan pa anak niya, maetura in ulong iwan kasilasa. Inlasa sin maas. Biya di ineng kita nyo manusia. Habya ini nakahalan, kalupahan tanyo pa in amuin kapatut ini, tan tutod mga katautay manghuran, hati niya sarang parihalaun ini. Sa biyaya ning kaunan sinbar iman. Biyaya ning kaunan sinbar iman, amuin miya makad siya sin amuin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sab karna mga katautay manghuran, in maas ini, sila yan in lawang sulga tanyo. Kaptangan tanyo marayaw kanila. Hambuk bagay, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Aun bagay niya hitay Salah ibn Mayyas. Unuin akin niya. Maraya kaulaw niya sumud palam sulga. Iban law niya makalayo dahil nga pinal ka jahannam. Long sin bagay niya. Tanto lang niya mabaya ako. Unim dayta kanya Ibn Umar radiyallahu anhuma. Law alanta lahal kalam wa at'amtaha at-ta'am latadkhulunnal jannata. Makasud na kautod palam sin sulga. Bang sadya lam malambot in kaptangan mo. Iwan nagbaranja kau kaniya. Nagbakti kau kan ina mo. Iwan yama mo. Tan tutod makasud kau palam sin sulga. Indayaw mga katautay manghuran, nabiyayan, hatungod sin alta, magbaranja kita kan inama tanyo. Hatungod sin ginawawaran, madkhidmat kita nyo mga katautay manghuran. Sab in iyan, hati niya day nga mga salagu-lagu ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi pa siya, day nga pag-atubang iban sin satru, in ibadat ini, padua maas. Ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, nangasubo pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah. Unulaw ngayon inang, labi kakasiyan sin Allah Ta'ala. Unimbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Amuin magsambayang ang waktu niya, qultu summa ay, qala birrul walidain. Lawang ni Abdullah ibn Mas'ud, uno palong niya, in sumunod kaniya, birrul walidain, magbakti padua maas. Pag-ubos, hikatuno palong niya, in sumunod, al-jihad fi sabilillah. Amo na yung mag-jihad fi sabilillah. Lawi pamarayaw mga katautay manghuran, in kalagbuan, sin amuin kapatut ini, apabila piyari hala sin kaanakan. Apabila piyari hala sin kaanakan, damikyan in ini, mahinang sabab, hikaampun, sin pardusahan sin kita nyo mga katautay manghuran. Hambuk waktu, hi Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, aumiyatu kaniya hambuk usog. Inusog ini nakahinang dosa rakula, nakabuno siya, nabuno niya inamuin, hambuk manusia. Uno lang niya, ang parabain nilaw niya, taubat ko, makapagtaubat pa ako ang punong baksin Allah Ta'ala. Unin niya, subukan niya, Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, ummu kahaya, ihina mo lang niya, buwi pa lang niya, nalong sin amuin usugin ni, wayron na lang niya, hina ko lang niya, wayron na lang niya, damikyan yama ko. Unin alikan niya Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, bang biyat tulang niya, patauran na sadya in pag-ibadat mo pa Allah Ta'ala, pag-istighfar mo, iwan pangayo kaampunan pa Allah Ta'ala, magtawbat ka niya. Mura-muran ampunan ka sin Allah Ta'ala. Minignin usog, di matungi apa, miyat to, nangasubukan Ibnu Abbas radiyallahu anhuma. Law niya, yabna amir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kaulaw niya, anak sin amaun si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya subumulong niya, in usugyat to, hatungod ina niya bang buhi pa. Unuhang kanya tulong niya. Unin akhi Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, wallahi la a'lamu amalan aqraba wa ahabba ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Sawablaw niya ibut pa Allah, wayroon kaingatan ko, hinang labi
masuok. Ikasuok sinipon pa Allah Ta'ala, iban labi kakasiyan sin Allah Ta'ala, dahil sin magbakti, magmarayaw, paina. Atawa, ama biyayan, bangbuwi pa, pamaastan niyo. Mayroon. Kaingatan Ibnu Abbas, karena ini, hika kiparat mga kataw temanguran. Siyabot, damikian, Imam Ahmad, rahimahullahu ta'ala, birrul walidain kafaratun kabair. In pagbakti padua maas in iyan hika kiparat sin amuin dosa dakula. Mga katautay manghuran, in amuin pagbakti ini kapatut di kalupahan. Hakabuhi nila sampai na sadya wayroon na sila rin dia dunya. Masi-masi di madaran in amuin kapatut ini. Sabab sin kalaguan mga katautay manghuran. Sin martabat nila ha mga manusia. Sabab sila inahinang sabab na karikita nyo maripa dunya. Sila mga katautay manghuran. Hiina tanyo kan ama tanyo. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala pagpapanjari niya pamanusia upat mga katautay manghuran. Muna-muna, wayroon ina ama, amunain Adam, apo tanyo Adam alayhissalam. Hikarwa niya, nagpapanjarin Allah Ta'ala, dahi nga usog. Isiyo, ya po tanyo Hawa, ya panjari dahi nga kiawa dahi nga usog. Sinapo tanyo Adam alayhissalam. Ini katu mga katautay manguran, pagpapanjari sin Allah Ta'ala, dahi nga ina sadya, daing hababai sadya isiyo Nabi Allah Isa alayhissalam wayron ama niya piapanjari siya biyugsak sa hina niya pasikan amunay Maryam hina niya ini kaupat pagpapanjari sin Allah Ta'ala amunay huling umat ini kita niyo mga katautay manguran hiina tanyukan ama tanyo usog iwan babae hawak to nagmislain amuin tubig liabay aturan sara halal kawin yari nakita nyo rin diha dunya sila inay ng parsababan mga katautay manguran na karikita nyo pa dunya hangkan sa malagbo to di martabat diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala katu tanyo mga kaanakan hakabuhi nila sampai na sadya wayroon na sila rin diha dunya masi-masi kita niyo, magmarayaw kan ina tanyo, kan ama tanyo. Aw nang buok usog, nga subo para Rasul sallallahu alaihi wasallam, inusog ini dahing Bani Salama. Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syay'un burruhuma ba'da mautihima? Ya Rasulullah, pakalaw niya, nakapinlaw niya, babaktian karayawan mahinangko, kanina ama ko ama puas sila nawapat na naong si Rasul sallallahu alaihi wasallam naam huun aun pa wayroon na sila rin diya dunya masi-masi aun pa mahinang mo karayawan magbakti kanila atas 5 para kala mga katautay manghuran muna salatu alaihima amuin mga yu kau dua kanila sakaba kau makatumtum kan ina ama mo pangayu kau dua kanila Rabbirhamuma kama rabbayani saghira biasin indukato sin Allah subhanahu wa ta'ala andu hiina tanyukan ama tanyo biay takato sin Allah ta'ala in ulung nila kato hawak to kita nyo siwi pa dia ingat kita nyo sin Allah ta'ala dahil nga sabiat to biyaon pangayuan tanyo dua pa Allah ta'ala maman kaulungan sila sin Allah ta'ala biasin ulung nila kato hawak to kita nyo pula-pula pa hikaruan niya listighfar lahuma pangayuan mo kaampunan ni ina mo kanama mo amoy niya to na sila minui parahmatullah sababin iyan mga katautay manghuran masi-masiyan sumampay ang katain lima mo kana naman nila yan diayta hadis din ka na Abu Hurairah radiyallahu an in maas tanyo rin dito hatu mainu-inu bang daindiin in amuin karayawan niya rin dito hatu ang katunin darajat niya halom sin sulga
Pag-uwas din dito at mainino siya, makapangasuko siya, anna hada. Unulaw ngayon sabab, may tayo niyang kating darajat kuran di alam sinsuluha. Fayuqal, baitaan na siya rin dito hatu, waladuka istaghfaralaka. Sabab, anak mo dito dunya, kaya ngayon kau kaampunan. Subhanallah mga kataw tayo manguran. Dahil nga sabi ito, ayaw kita nyo malupa. Pangayuan tanyo, kaampunan, hiina tanyo, kan ama tanyo. Hikatu mga kataw tayo manguran, wa infadu ahdihima. Hitunay inamuin, mga wasiyat nila, pamin nila, mamman inyito, amuin bukon lang ta, langgal sara, inyito, itunay tanyo mga kataw tayo manguran, pamin nila. Hikaupat, wasilatur rahim, allati la tusal illa bihima. Amuin, manugpati kita nyo kasilasa. Pakakampungan, kan ama tanyo, iwan kanina tanyo, sugpatun tanyo yato, in kasilasa, kakampungan tanyo. Amuin na sugpat, sabsin, ina ama tanyo. Father side, mother side, lasahun tanyo sila mga kataw tayo manguran. Inyandayin pamuin pagbakti tanyo kanila. Inhi kalima, waikramu sadiqihima. Amuin, hulmatun tanyo, in makakasi nila, kabakayan nila, dahil di dunya, hulmatun tanyo to sila. Inyat to, riwayat i Abu Dawud. Karayawan mga kataw tayo manguran, mahinang tanyo, misan inhina tanyo, kanama tanyo, yato na sila, minui parahmatullah. Mga kataw tayo manguran, in amuin, maas ini, malagbo to din amuin, kapatut, nilakato tanyo mga kaanakan. Sampai, in amuin, panginduaan nila, hatungod marikato tanyo, taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tataymaun mga kataw tayo manguran, hangkan sa in kita niyo, humali kita niyo, magpadugal, kan ina tanyo, tawakan ama tanyo. Sabab karena in sila yan, na yan din doon na yan in rida sinallahu ta'ala. Rida Allah fi ridal walid. In rida sinallahu ta'ala, yan din doon na rida sin maas. Hina tanyo at tawayama tanyo pa anak. Wa sukhtullah fi sukhtil walid. In bungsi sinallahu ta'ala, dahil doon dahil sa bungsi sin maas tanyo. Dahil nga sabiat to, in bar iman bar akal, amuin, magbakti siya, paridaon niya, hina niya, kanama niya, sin karayawan. Sabab hasupaya, madawat niya rida sinallahu ta'ala muna-muna na tuhod. Damig yan ni ina niya, kanama niya. Mahuli ina niya, kanama niya, karidaan siya. Iban humalitod siya, day nga amuin magpadugal. Sa parakala dakula mga kataw tayo manguran. Apabila kita niyo, amuin kabungsihan, hiina tanyo. Aun kisa mga kataw tayo manguran, amuin nasabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaqun alay, aun hambuok, makusog mag-ibadat pa Allahu Ta'ala. Siya ini ingan niya Jurayj. Jurayj, dahil nga Banu Israel, nasabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alay. In kaunan niya, in kusog niya mag-ibadat, si makat na siya matupataas bud. Wayroon na makakita kanya. Amuin, inyad to, concentrate na siya mag-ibadat na sa Japa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to ini mga kataw tayo manguran, nag-aun hajat kanihina niya, tiyawag siya. Ya Jurayj, Ya Jurayj, tiyawag siya. Aun hajat kanihina niya, hawak to siya, isab nagsasambayang. Narayin diya ini, nanali siya, Ya Rab, ummi wasalati, siyuta lang niya, ya Allah, inamoy palabiyon ko. Hina ko yato, atawa pagsambayang ko inisambayang sunnat. Impini niya mga kataw tayo manguran, sambahayang niya sunnat. Wala siya nag-asip kan ina niya. Way siya nag-asip, hingkusog mag-ibadat.
Kita nyo mga katao tayo mga uram, malagbuk pangadjian tanyo rin diyahini. Hikarwa adlaw, panagnanadlaw to, di wala ni ina niya. Hikarwa adlaw biyat tura, aw najat kanina niya, ya Juraij, ya Juraij. Nagundaw na ina niya pataas. Aw, sumagawa, wayron niya na siyambag. Nagsambayang da siya. Na wakto ini mga katao tayo mga uran, sampay katuadlaw, nang da in ina. Nang dadain ina, sampai nakapamung pa Allah Ta'ala, Allahumma, inna hada Juraij, huwa ibni. Ya Allah, ya Tuhan ko, Juraij yaon lang niya, anak ko sayaon. Wa inni kallamtu faaba ay yukallimuni. Mabaya ko siya lang niya daon magbisara, aun hajat ko sumagawa, wala niya ko yasip. Allahumma fala tumithu, hatta turiyahu juhal mumisat. Ya Allah, ya Tuhan ko, ayaw mo siya pataya sehingga hipakita mo kaniyain pamayhuan sin amuin kabiyasan. Pamayhuan sin amuin halawang pagmaksiyat biya na sin zina. Halawang kabiyasan, mabiyas siya. Sabab karena di wala ning ina biyayan. Subhanallah mga katawtay manguran. Hakisa ini pangadjian da kula makawa tanyo amuin humali kita niyo daing ha amuin bungsi sin ina tanyo atawa yama tanyo misan paing kaaunan mag-ibadat na hatat kala amuin sunnat yatto lang si mga ulama labi marayaw in amuin hit sambagon mo ina mo naraindi ay ni mga kataw tayo manguran injimatu hambuk adlaw ito na dua nag-story nag-meeting in mga manusia siyabot nila Juraij in kusog lang na mag-ibadat subhanallah na nakarungog din dito at tinambuk babae magmamaksiyat long sin babae magmamaksiyat ini laaftinannahu tanto to dihilan ko siya pitna dinan ko siya pitna, si makat matto pataas. Miyadto kan Juraij, makusog mag-ibadat. Sumagawa Juraij, subhanallah. Wayroon siya yasip, makusog mag-ibadat, makusugin iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon siya yasip. Unin jimat mga kataw tayo manguran, haupuon tanakad to siya paamuin, manu siya usog din dito at magtutunggo. Magjajaga. Aon din dito ato magjajaga, mag-ipat kambing. Amuyat tuin amuin long ta nakuan niya. Kiyugdan sinpit na niya. Jima to nagbunga. Naburos in babae ini. Sampay nag-anak in babae. Narayin diya ini nagasuna in mga manusia in ama yan. Long sin amuin babae, hijuraid lang niya. Hijuraid lang niya ama. Diyo naghuro-huro in mga manusia madtukan Juraij. Diwalan. Punin hinang sin mga manusia akauman liarak in pag-ibadatan niya. Hatas bud. Giyuyud siya. Binasa siya. Piamungmungan siya. Sampai nakapamungi Juraij. Masya no kumuno tayong para kala yan. May takamu yan. Nahinwala. Binasa nyo na ako yan. Laong sin mga manusia akauman zanay tabihadi. Nagzina kaulong niya. Ayari na long niya. Piyag anak ni bata-bata. In panghati, sin kami, mag-ibadat kaw. Sumakaw nagmaksiyat kaw, yari na. In bunga sinamin paghinang mo maksiyat, Allah Ta'ala, nagzina kaw. Narain di ay ni mga katautay manghuran, yato di Juraij in babae. Amuin ng dihilpit na yato. Ampa, long i Juraij, ay nasabi. How na lang ni bata-bata. Diya naman kanya bata-bata, ang padiw po na ni Juraij, kiamputan niya na, sin gulamay niya, in amuin baran sin bata-bata, long sin Juraij, ya gulam man abu, ya kaulong niya bata-bata, hisiulong nin ama mo. Dahil nga kawasa sin Allah Ta'ala, nakapamungin bata-bata ini, pula-pula, abi ar-ra'i, inama kulong niya, amo na in magtutunggo-tunggo. Dahil dito atas budget to.
Naraindi ni Kyubla ni mga manusya kauman, sa simiyum sin uwi juraits na ngayon kamaapan, sampay long si mga tawa kauman, nabni laka sa umaatak min dahab. Gantian na mo law niya, bahay mo law niya, pag-iibadatan mo yato. Patindukan na mo kau balik, daing habulawan. Lawang hijuraits la, aiduha mintin, kama kanats pafaalu. Ayaw na law niya. Sa balikan nyo na dyan, singkain na tagna, inamuin pag-iibadatan ko yato hinang ko. Hinang na si mga tao kauman. Pangadji anda kula mga katao tay manghuran, muna intaw makusog mag-ibadat pa Allah Ta'ala, diinan sin Allah Ta'ala karamat, amin bata-bata yato, nakapamong, pula-pula pa, hikaruan niya, pangadjian, amin pangadjian tanya waktu mapun ini, makusog mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Sumawatat kala, biyong siyan kanya ina niya, liyabayan niya yung mga nagjimatuet to. Piyam, binsana siya, binasa siya, piyamumung siya, giyuyod siya si mga tao kauman, sampay, biyas siya si mga tao kauman, pangati sinatawa kauman, nagzina siya. May tayat to jima to mga katao tayo manguran, sabsin dua ahi ina niya. Amo inang da, la ilaha illallah, hangkan sa umali kita ni mga katao tayo manguran. Hijuraij, in amin kialigapan niya, nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagsasambayang, hatat kala piyalawin niya yung sambayang niya, sunnat na yung kanina niya, ang panangayo dua hina niya, piyamong jima to inamuin busong ito, biyadiin na yung kaanak ka na waktu biyayon mga katao tayo manguran. Bukon pag-ibadat in kialigapan, pag-internet, pag-Facebook, pag-TV, pag-panawan, tawakon sin ina, patayon yung cellphone. Di amuin sumambag. Biyadiin ng kahalan. Nas'alullah salamat wal afya. Sa lago-lago pakaradyan, mga katawte manghuran, amuin pagmaas ini. Kita tanyo natin juraij, mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Sumakawa liyabayan niya rahatat kala, piya ngayon siya dua hiina niya. Sabsin diw kala ni ina niya kanya bayan. Mga katawte manghuran, amuin maas tanyo ini na dahil doon kanila amuin hati niya paruntungan tanyo. Dunya labi-luwa na tunad law akhirat. Hangkan sa lagu-lagu nikmat, bangyan ni ina mo kanama mo buhi pabiyayan. Sa utain waktu yan, magbakti na kau kanila, hasupaya madawat min rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai magpangayuan kau hina mo kanama mo, subhanallah, magparuntungan na kau dunya akhirat. Yasanul Basri rahimahullah piya nga subuhan siya, madu'aul walidainil walad, unulaw niya, in dua asin maas pa anak. Amuin nagriridain maas niya. Long Yasanul Basri rahimahullah, naja, paruntungan, kalapas day nga katan kangian, subhanallah. Kaya tantan nyo rin kisa, Imam Bukhari, rahimahullah, amuin, giyatusan ibu, hadis, si Rasul sallallahu alaihi wasallam, yan din doon, kakitab-kitaban, Imam Bukhari, in kaunan niya na kauna, nabuta siya laong hawak to bata-bata pa. Sumagawa, hiina niya pangindua asin ina. Nagririda pa anak. Dum, pangayuan, maman, magbalikin pangato di uto niya. Imam Bukhari rahimahullah. Hambuk dum mga katawtay manghuran, kita sin ina niya halom katuwan. In Nabi Allah Ibrahim alayhissalam. Laong si Nabi Allah Ibrahim alayhissalam, ya hadi, kad raddallahu ala ibnik, basarahu bi kasrati du'aika lah. Bialik na lang niya sin Allah Ta'ala, in pangatod sin anak mo. Sabab karena sin taod sin pangindua mo kaniya, subhanallah. Saroon doon mga katawtay manghuran, pagbati niya, wayabutan, similaking suga, nakakita na nagbalik, in alim dakula, sin agama Islam, Imam Bukhari rahimahullah. Subhanallah. Sabab sin dua in maas niya nagririda kaniya.
Imam Hasanul Basri rahimahullah piang asubuan na isang. Wa ma du'aul walidain 'alal walad biadin sablaw niya in pangindua sin amuin maas wairun rida niya diudugalan pa anak niya. Maka buka mga katao tayo manguran lang Hasanul Basri rahimahullah istisaluhu ay tadmiruhu wa ihlakuhu amuna in kajuljanaan niya kabinsanaan niya dunya labi lubadlaw akhirat. Kansa mga katao tayo manguran pakaradyaan dakula in amuin kapatut ini sarang tuod ayaran sin kita nyo mga kaanakan. Ayaw tanyo pasaran mga katao tayo manguran sabab karna in ini hati niya kabungsian kita nyo sin Allah Ta'ala apabila in maas tanyo miyong sikato tanyo. Sabab karna wala kita nyo timunay sin kapatut nila. Liw pa tanyo biyayan. Mingkanin Allah Ta'ala piatutumtum kita niyo. Hiina mo kan ama mo. Hawak tu kau bata-bata pa pula-pula pa. Tiyahanan in hagut paso. In kasigpitan karo. In ulong nila kay mo in lasa. In kasi. Pagubos liw palupa mura. Na inini pakaradyaan dakula mga katao tayo manguran. Sampai in Rasul sallallahu alaihi wasallam matautod biyayta niya. Dahil nga mga kahadis-hadisan niya, amuin manunjuki, sin amuin kalaguan sin dusa, sin maghinang kangian at walupahuntan yung kapatut ini. Dahil nga mga ngi niya mga katao tayo manghuran, ini sabab, ika naug, sin amuin bala, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang biyayta niya, Ida fa'alat ummati 15 khasla halla bihal bala. Apabila mahinang inisin umat ko atas hangpu taglima sifat jumatu kanila yung bala paratungan sila sin Allah Ta'ala bala nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dituhatu in amuin ata ar-rajulu zawjatahu wa aqqa ummahu amuin pialabi na sinusog in asawan niya din kan pialabi na sinusog in asawan niya din kan ina niya. Piasaran niya ng kapatuti ina niya. In adapun mga katao tayo manghuran, in kaunan tanyo adil kita nyo biyayan. Tiyo tunay tanyo kapatut sinasawa tanyo magmarayaw kita nyo kanila. Damikyan. Labi luba na tud kapatut hiina tanyo. Sabtumtumun tanyo, ummuka kabla zawjatik. Hiina mo amuin. Labi mo pa pagmartabatan. Atawa, labi pa mataasin martabat. Kapatut niya dahil kapatut sin asawa mo. Inhati niya, magpaadil ka mga katao tayo manghuran. Ayaw mo, hati niya, palabyunin asawa mo, pawusat to pasaran mo, hina mo biyan. Mangda-da kay mo, maawon kay mo inbala mga katao tayo manghuran. Nabiyan, mahinang kita nyo adil ka aki. Marayaw kita nyo pasawatan nyo, iba ni ina tanyo, tiyutunay tanyo yung kapatut nila, subhanallah. Uno pa mga katao tayo manghuran, wa barra sadiqahu wa jafa abahu. Marayaw siya magbagay, sumagawa yama niya, yapasaran niya. Nanahay na, long si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya lulupahan niya, di niya namisan tawagan ni ama niya. Sabang magbagay, indayaw, subhanallah, mataw kasi, sawa ay muka, pag-abos kan ama niya, liulupan niya. Dahil nilong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, panauhon si Allah talim bala kaniya. Para kala dakula mga katao tayo manghuran. Sampai in Rasul sallallahu alaihi wasallam, mataod biyeta niya mga katao tayo manghuran. Hambuk biyeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata aq, wala mannan, wala mudminul khamar. Di makasud palom sin sulga, in amuin, anak, mangi magmaas, namugto kasila sa damikyan ni manumbuy, iban sin, magiinom sin makahilo. Karena iniday nga mga dusa dakula mga katao tayo manghuran, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang buka hadis niya, ala unabiyukum biakbaril kabair, uno mabaya kakamusuisuyan ko, sinamuin, dusa dakula, labi pa dakula, day nga mga dusa dakula, lang si mga kasahabatan, bala ya Rasulullah. Biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ishrak billah wa uququl walidain. Magsirik pa Allah Ta'ala, iban sin
maghinang mangi padua maas. Mamugto kaw kasilasa. Wa qawlu zur wa shahadatu zur. Piyasunod sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin dusa dakula ini apa amuin kapatot sin maas mga katawtay manghuran. Sabab karena muna-muna in panagna niya to pagsirik inya to kapatot sin Allah ta'ala. Piya mahuli niya in simunod kapatot sin manusia sa suksok na kay mo, amo nahina mo kanama mo, apabila piyasaran mo, natantutod na kahinang nagaw, sin labi malaggo dusa, dahil nga mga dusa rakula pa, hangkan sa beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di makasud palom sin sulga, in tao anak mangi magmaas, di makasud palom sin sulga, mga katawtay manghuran, in pagmaas ini mga katawtay manguran na bangkitan yung mabayada magmarayaw ka tuwin anak tanyo asusungon sarang naisab kita nyo magmarayaw kan inaama tanyo sabab biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tungod sin kapatut ini apabila piyasaran sin kaanakan na rendi pa dunya pananamun na sin Allah subhanahu wa ta'ala biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu dhunub yuakhirallahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah illa uququl walidain in katan dosa hadlaw kiamat na piyata rasaw sinallahu ta'ala paghukum in pagsiksa diin kabayan sinallahu ta'ala buat malaingkan in paghinang mangi padua maas fa inna Allah ta'ala yu'ajjilu li sahibihi fil hayati qabla al mamat bunal to din Allah ta'ala usun niya rin siksa dan di pa kabuhi dunya hari padumatungin kamatay hipananam na kay mo sinallahu ta'ala bala dahil doon na kaanakan mo, mangkaw mangi magmaas, hasusungon magmangi dahil makaanakan mo. Sabab biayan mga katawtay manguran, in amu in lagbu sin kapatut ini. Dahil nga mga kisa mga kiulungan sin Allah kahinapusan, aw nambuok na sabot Ibnul Qayyim rahimahullah, iban si mga kaulamaan, ini ni jima tutuod. Aw nambuok usog, mangi magmaas, sa payambuk adlaw, giyuyod niya yama niya biayan. Ubus niya bila sa giyuyod niya pagwa sinbay nila. Hasiki. Giyuyod niya yan. Unin jimatu long sin ama biyan. Hasbu kaya bunay. Di nasadya ya bunay. Mamarahina. Dahil di nasadya. Na inu-inuin anak. May talong na ya ama. Sabab long sin anak ini. Long sin ama. Fa ilahahuna jarartu birijli abi minaddar. Sabab waktu ya tulong niya. Tub-tub din di iraysab, giyuyod ko ya ama ko, sinwakto yatto. La ilaha illallah. Nas'alullah salamat wal afiyah. Murah-murahan, mga katawtay manguran, amin, kapag mumpat sin Allah ta'ala kato tanyo, ibang pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amuin, pangadsiyan tanyo waktu mapon ini, amin murah-murahan, taufikan kita nyo sin Allah ta'ala, kataan, magmarayaw kita nyo kan inaama tanyo, iban kaikhlas tanyo murah-murahan inyatto amin paruntungan tanyo iban sulga tanyo hadlaw gana-gana adapun apabila piyasaran in kapatut nila ini liupa na amo na isabin hikamul ka kato sin Allah ta'ala karatungan kita nyo sin kajuljanan bala dan dia dunya murah-murahan liapas kita nyo sin Allah ta'ala dengan katan kangian وفقنا الله جميعا لبر أمهاتنا وآبائنا ورزقنا في ذلك الإخلاص وحسن القصد والسداد إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.